tako sam, znači sve je to trajalo tako do 2003. godine. Znači, za liječenje to je smanjena terapija, smanjila s tablete postepeno s 3, pojedine koje sam pio s 3 na 2, pa na 1, pa po potrebi, po pola. I tako da sam ja se s tim izborio. Međutim, 2003. godine dešava se problem, ja moram na operaciju kičme. Peršim kičmu, vraćam se u firmu, ostajem bez posla. Tad nastaje pitanje. Znači, ovi nisu ništa što su bili. Znači, onda sam sa sobom radim šta sad da radim, taj pritisak u meni, šutnja, ne govoreći nikome ništa. On jednostavno se, znači, preko noći pojavljuju još veći problemi. Znači, sanja, detalje iz rata, skačem, usnu, galamim, čujem glasove, zovu me da izvinite napolje, izađem donjem vešu, zovu me da idem u akciju. Svašta se dešavalo, znači, sanjao sam slike ko da je neko nacrtao te situacije koje su ne dešavale u ratu. I prilikom ranjavanja, i poslije sam, strah me bilo poslije, jednom došli sam čovjek strašljiv, dan danas. Strah me krvi, strah me bilo čega. I onda sam počeo da izbjegavam i društvo, i porodcu, i svoje dijete, i supru, sve. Znači, izlazio sam napolje bez cilja, bez ičega, živio u svom nekom svijetu. Kao to kažem, u svom svijetu sam ja živio. I tako lutajući, ne pričajući ni s kim, kad neko dođe, sjede, ja ustanem, odem, bježu, jednostavno izbjegavao sam i društvo i to se konstantno dešavalo sve do bila četvrta, peta, gdje je moja supruga rekla ili traži pomoć jer ja i dijete idem. I automatski su meni nešto, kako kaže narodski, okrenulo u želucu. Ja sam izašao, znači ne govoreći ništa, gdje ću, šta ću. Otišao sam ljekaru, rekao dajte mi u bolnicu. Ja sam se liječio među vremenu 2 godine u domu zdravlja na psihijatriji. Pregleda me za 5 minuta, da mi tablete, aj kući. Znači, nije bilo to, ja sam odšao tražen uputu na kliniku. Ja sam, znači, u tom periodu u kojem sam se liječio, ne znajući, nikom ništa nije govorio, bježao sam od svega i svačega, koristio sam alkohol, koristio sam tablete, tražio spas, bilo čemu. Međutim, kad je to rečeno, ja sam upućen na kliniku i prvi put sam ležao 72 dana. Poslije tog sam išao na veteranske grupe 2 godine, gdje je bilo pomaka. Liječila me doktorica, hvala Bogu, srećom da se taj dan kad sam našao priliku potrebna doktorica Svinjana Mirković. To kaže, ona me je spasila. Da dolazila je meni u tom periodu da izvršim sa ubistvom. Nema šta da ne uradim, može se pričati 2 dana. I ja sam, znači, veteranske grupe prošao, sve u redu, doktorica ocijela da bi ja mogu da se, znači, tako ona meni rekla, tako si ljudi ocijela, da bi se ja mogu rehabilitovati, da bi se mogu vratiti, da bi izvršiti socijalizaciju i se vratiti na društvo. I rekla je, evo te adrese udruženja, pa ti vidi koji tebi odgovara. Ja sam otišao u Svjetlost, u Stečaj, Phoenix, još, ne znam, još sam jedno sjetnije. I vidio sam u Phoenixu, znači, da su ljudi isti koji ja, znači, isti problemi, nije mi nikom loše dočekao, sve su ljudi, znači, slični problemi, dobre duše, što se kažu, ja sam tu, rekao doktorici, ja bi u Phoenix. I tako da sam se pridružio 2006. godine u Phoenix. I danas sam u Phoenixu sam naučio mnogo toga o ljudima, o bolesti. I naučio sam sam od sebe i odlučio da bolest ne može sama otići i nestati. Sama može doći. Tako da skratim, znači ništa nisam radio, sad sve radim, počeo sam vraćati tad funkcije za posao, volja za rad, za druženje. Još sam, znači, 2 puta hospitaliziran na autorsku krize kad sam prilikom ranjavanja, imaju te godišnjice jedinica i tad meni dođu određene krize. Ja sam bio još jednom 29 dana, jednom 21 dan. Hvala Bogu, od 2013. godine nisam redom idem na kontrolu svaki 21 dan. Koristim tablete koje su propisane, ne igram se što kažu, pošto pojedini rade.
ostave tablete, neću piti danas, pit ću sutra, pozne popije nešto, pa svašta se dešava. Znači ja nisam to, da vidim po mnogim edukacijama, gledam da pomognem drugima, znači ne samo u Phoenixu, i van Phoenixa, da ne doživio što sam ja doživio. I koji god dođu u Phoenix, borim se da mu pomognem, jer su meni ti isti ljudi koji su članovi Phoenixa pomogli što sam ja danas ovakav. Znači, i na kraju da kažem, mi ako sami sebi nećemo pomoći, ne možemo nikom pomoći. Ako ne želimo da se izvučemo iz neke bolesti, krize, bilo čega govori za bolest, meni niko nije mogao pomoći, to mi je rekla i sama doktorica na kraju, ako ja ne mislim sebi dobro, ako ne mislim sebi da pomoći, niko mi više ne može. Znači, uvijek kažem medicinskim radnicama, pogotovo, neka sašajte koristim mentalni rad, da vam dođe na šalter, da vam dođe u ordinaciju, malo bolje ga saslušati. A nemojte slušati ono koje govorim. To imam iskustvo i tako, pričam, drago mi je, hvala što ste me saslušali, ja se nadam da ću biti koristan. Ja mislim da se zaslužuje.